Bana banzambi nilisanga ba upetana kabidi lelu wama tukuchitema ngondo wadi kumi batu yetu kumutendelela mumokulu wetu wa chiluba kumutwaka mana kupunga tulifilani misuka ni mio yetu kudi mukalenge bwalu banyuma udi umwe udi tulombole me abiyonsi titwikalangan Kondo etu tuleza palawa masia Yesu alwampinje Yesu alwampinje Yesu Eyo bana banzambi ngasa ni jitalali bya kujitatu nzambi bikala ne nukonskunu nikalangana mudina dia kiliso mukalengo wetu amen. Jani ndi mwambi Kahumbu-Mutamba mwambi wa mishoni idiwa bigila ne presbyterien église presbyterienne nunko akadi babigila kale APSM American Presbyterian Congo Mission nungo tutikala nbulobo bwa Canada nungo twakita busho bwa tetu kutendela mokulu wetu wa chiluba ba bonso badi batanga la kimyaba kai yonso badi mokumvwa myande mimpe ya nzambi mu mokulu wetu nungo ba mamanyisha tujana ba mentutu sheditunga jetu munda mwa chanza cha nzambi bwalu ba yeyi ujumulami balushi badi babunyi mutu tumana shikobindi dimbi ani kukwabo baswanu bwa abantu bafandulu kamunda mwa jitunga jetu nungo tanda mbogusha mbyanzi bya nzambi mudi chilele twamba mukabidi ni mukalenga mulombo jwa jitunga mene ni bami nyampali ni basumi di bantu bonso ntu bashamunda mwa chancha nzambi ne bana banshi ni bantu banunu ni babeji baji mumpitaji batumikemu aba bonso ntu bateka munda mwa chanza na nanga bwa jitalala kabidi dikala mobula babwetu nungu kulelwe wa matukuchitemu kwetu kunungu Canada tudi muchikondo chitu babigila bwana chikondo cha kusakidila Thanksgiving ani action de grâce mu mokulu wa mfalance ngo tu sakidila nzambo amalu kai onsu mimpadi utwenzele bwalu batudi ni moyo muntu pafatufu zambi jute meshele bantu baka ni bantu babi munyi jachimu nguti nabu bakumusakidila ngumbaro kwa kulomba nzambi bo kubala didi nzambi ni donje kuimba musambu wa bantu bonso bwalu batudi ndisanga tibami bimpenditu kuja mukalenge lelwe waja lumingu nani netu sakidile nzambi netu imba musambu ne disanka bwalu ba musambu jinomba mokumia nani tandi tukuja disanka Sanka Ditu Ditwigisha Ditu Gudya Shishila Didi Jalumingu Nungu Tumbi Shaizambi Mufuki Munene Wagapa bantu bandi Diba edidimpe
yepo wakafuka njulu nebuloba michine nyama yonso nebangamba betu wakamuna nebimpe bakajika midimu yandiyonso wakikisha byambi Yesu wakalala kadi wakalupuka dinda jalumingu walu ebundituku edinja disaka bena kiliso baka sumulaye lelu baseke mingi mubitendelelu badi bapeta moyo lusene lungengi nebukole bukwabo bufume mujulu tusakidila izambi badi tuku edi eyo bama na kuimba musambu tulomba inzambi kumpala kwa kubala mugando wa nzambi tatu nzambi mukalengu wetu tudito kusakidila bwa malumi mpa ujutu enzele nzambi wetu tudi bantu bebe bwa kufuka kuchimfani gijichebe udi nzambi wadi sanga utemejele bantu baka ni bantu babi munyi jachu katataga bujitu kwa edimeni jadumingu jitu tukutendeke na nzambi wetu witabujba wikaline tu munyuma webe nungu tabaja mesu wetu mbwatu wetu tubale meya mumkandu webe ukangule bibi ya michime ya biya bantu bebe bwabo teleji didi ebe mene nyuma tulombol mudindi ya Kristo tulomo nungu amen bana banzambi mugando wetu alelu to kwanta mbulongo jubwa ecclesia bdiba bigile bwane calendrier liturgique bilonde shela kwetu kunu ku tuditu galangan netu bale mugando wa nzambi mugando wa Yone l'évangile selon Saint Jean mugando wa Yone chapitre isambombo netu bale verse wa magumya bidini tanu tono ku magumya satu ne tanu kadimeme ndimbala verse mwabe verse wa magumya bidini tanu ni magumya bidini sambombo fashishe nyomu verse wa magumya satu ne umwe ne ku magumya satu ne itanu netu bale mudini ya Kristo verse magumya bidini tanu faka mumona bo jishe dia jishiba baka mugongane labi wakulo kunogo jiba fein
Yesu akabanda munene bulelela ndinu ambilene kanwe nanunke babwa bimanyinu binu akutangila nudinunke babwa nuakuja mitanda nuakukuta nungu tutufika tuye kwa kakumvesa una kwamba wa magumia satini bidi Yesu akabambilane bulelela nji nuambilane Mose kakanufa bije bya mujulu tatu wanyi uji unufa bije bilelela bya mujulu. Yesu muvesa mumi ya satunitanu Yesu akabambilane nji byanyi bija bya moyo walukundi kena wikala nenzala wangitabusha kena wikala nenyota na kwamba ne mumvesa wa magumi abidi tano tonu kunumi asatu netanu bokula majiba kubyamu bitu jinabi kibalu kaiba diba tubadila nungutoa kuko sina ngunenu miabidi nwikala nenu bala kumagumi abidi tano tonu kumagumi asatu netanu edi ndidi ya Kristo. Amen. Nungu bana betu twetu bamana kumva kubala kwa mkandu wa Nzambi netuimbe kabidi musambu wa bonso udi musambu wa bonso udi nomba luka manima kumwanda mukulu ne sambo mumfalansa wajiba ambe ne je l'assurance Yesu ujiku Yesu wanyi nungu netuimbe nedisanga ujiku Yesu wanyi wakamfila mujike ngadibi nagabyana mwagane bwandi naguledi bwakudi nyuma edindi sanga didirimbe tumbisha Yesu wani edindi sanga didirimbe tumbisha Yesu wani wakansungila nakusanga nakutangila malumakane bantu babungi bamujulu badine moyo wani edindi sanga dididipe ntumbisha Yesu wani edindi sanga dididipe tumbisha Yesu wani moyo udimu ipe ndine disanga ne Yesu wani ndinkeba moyo wakashidi luselunene wimbe bwandi edindi sanga dididimbe tumbisha Yesu wani edindi sanga dididimbe tumbisha Yesu wani. Eyo misambu ya vansantu bakale chikondo achini kuikala mkwimba kwa misambu netuimbe misambu ni mkalenga wetu Yesu Kristo jitu kujamwineka imubutungi
Bana banzambi twakubala mumugandi wa Yone chapter sambombo verse 25 tono kunyuma 35 ndimbala mu verse wa 25 ni 25 sambombo faka mumona bo jishe jishiba baka mukonga ne labi wakulo kunoko jiba kai jiba fen Yesu akabanda munane bulelela njinu ambila ne kanwe nanu keba bwa bimanyinu binu akutangila nujinu keba bwa nua kuja mitanda ya bija nua kukuta kanwe nanu keba bwa bimanyinu binu akutangila bimanyinu binu akumona kadi nujinu keba bwa lubwa mafwenu akukuta me ya Yesu. Bana banzambi kudi bantu babu ni bajiba keba Yesu kaba ibamanye chijibu ba mukebela bago abo bajiba keba Yesu bwalu baba kuja bakukuta bago abo bajiba keba Yesu bwalu baba jidishinga kwikala ni byuma byabunyi bago abo bajiba keba Yesu bwalu baba jibaso kondo fibwa bago abo bajiba keba Yesu bwalu bwa mabeja jifambi jifabu ajike bantu ni bantu badini mishindu ijubu bakebela Yesu kikai lelu jije tu jalelu jitu jalumingu di kala jambase umanye biebe tshiudi ukebela Yesu umanye biebe tshiudi ukebela Yesu bwalu bwatu bamanye babungi bajiba yeku di Yesu fa kujabu bakukuta nungu bayaye kabidi bwane batu yaye apa mbwatu pesha kabidi katika bamanye mene chidi Yesu mene nenchinganyi. Sache la cause pour laquelle tu cherches Jésus. Umanye biebe tshiudi ukebela Yesu mumvese wa 25 sambombo Yesu juu jadika ujumwa na bisumbu bya bantu kunyuma kwa mama na kwenza malwa kukema. Yesu misango ya bungi pakadi ine bantu bamulonda bantu bamana kuvungila bwakadi nabo mbwakuba pesha bya kuja bajabu ukute bwabobu kumona mushindu wa kuteleje didi anzambi didi amoyo. Yesu agenza bimanyinu bya kukema munkachi mwa bantu kadi bwa yeye kumona mushindu wa kwigisha wakailusekelu kwa bune bayidi bandi kadi bantu kwa kushala buba kushala bamukeba bendanu baye bakeba mwabuji Yesu baji bafika baji bele Yesu jikonga bamusana kukapena umajishe jajishiba labi twambile wakufika kuno kujiba kai Yesu bamutu pakubanda mune ijibe jakufika ini njilolo ni mujinda ni mbutu kujibe jakufika Yesu keno banda muna kujikonga jabu bo kumanyine jiba kai jakufika bo kadi Yesu uju pinga na ubanda munane chinu yaye nunge bele mene nchinis nuju nunge bebwalu bwanu kuja no kukuta no kuji mitande ya bija no kukuta kika inu yaye nunge belelu bwalu bwa Yesu wakamanya munda ni kimba manye mene chijibu banke bela bwalu bwa nakulo munkachi mwabo nakwenza malu akukema kujibuka di bantwa baba chidini mpata munda mwa michima yabu kabena bamanya mene chijibu banke bele jiji anzambi lelu kuji jiji ambane umanye biebe tshiudi ukebela Yesu mumalu ebonso moyo webe ningu muji uya ndimu abagayi uju yedikonga dijogu uju umanye biebe tshiudi ukebela Yesu babungi bayaya kabayibamanye babungi bayaya bwalu bwa mbasuku mwana bimanyinu bya malu akukema kabayibamanye ni Yesu mene nganyi Yesu akulo munkachi mwabo bobu bakaja mudijinga ne mbampa adimika la ukutisha mafu amubijeu kabayibamanye tshijibu bakebela Yesu wewe lelu ujumanyi tshiudi ukebela Yesu anyifaji uya kujiyi babu ngibaji balukuji Yesu kaba ibamanyi chijiba mukebela bwalu bakumva bagwabu bamba bwalu bwandika di bajiba fika kaba ini michima fubuivi michima mikala mabwe kaba ibamanyi mwakuita buja Yesu umanyi biebe tshiudi ukebela Yesu mukalengo kuwa kulo kunoko kufika jiba kai tuya tukukeba katu itukumwana nulalo nunkeba bwalu bwa nokuja nokukuta
Bantu babungi kabena bamanye chiji bubakebele Yesu mwana wa Nzambi. Bantu babungi kabena bamanye chiji bubakebele Yesu. Yesu julu kubambile ni misami kwa bunu yenu nkebe bwalu bwa no kuje no kukuta. Kadimampa no kuja kadimampa mubije kena mampa moyo. Nungu baba jibambene wewe Yesu juju bulula kujibu ambene meme njijampa ja moyo. Mampa mene singa katuveshe tatu wetu mosu muchipele. Yesu juju bulula kujibu ane ka mosu waka nuvesha mampa. Kadi mampa kafuma mujulu kujitatu. Mampa akadi mampa kukucha mafuenu kadi mampa kunufa moyo wa chendelele. Meme dijampa dilelele dijifuma mujulu. Yesu juju bulula kujibantu bene iselele ba mumanye. Bwalu ba mampa kadi mumumpata wachifele. Akadi mampa kukucha nao mafu. Akadi mampa akadi amunimbo kujishe chisumbu cha bantu chikesi cha bene iselele. Yedu ambene meme ndi jampa ja moyo. Jampa di kale di shamuntu ka yonso ujulo kujibu abulo bubushime kale byandi de moyo. Babungi balolo kujika ba yibamanye chiji ba mukebela. Kabe bamanye menene Yesu ngani Yesu jujubululo wambane ndi byani jampa. La réponse du Seigneur comporte au moins deux pensées. Tout d'abord, ce ne fut pas Moïse qui leur donna la manne, mais Dieu, en outre, la manne n'était pas la véritable pain spirituel du ciel. La manne constituait de la nourriture physique destinée à répondre aux besoins du corps, mais elle n'avait aucune valeur au-delà de cette vie terrestre. Donc, bolka Yesu akalu ambene mampano akuja muchipele ka kadimbo kunuvesha moyo wa chendelele kadimeme njijampa dilelele jijifuma mujulu. Yonso uje jampe ujine moyo. Kena ufa chendelele nungu Yesu juju manyishe ujijampe ja moyo. Bije bijine moyo wa chendele yonsu loloku kwa mbule bijebu ujine moyo ne jisanka. Umanye biebe chiji ukebela Yesu. Umanye biebe chiji ukebela Yesu. Le Seigneur Jésus se révéla comme le pain véritable de Dieu qui est venu du ciel et donne la vie à tout le monde. Yesu juju manisha kujibantu ni meme ndi jampa jamo ujilelele jijufuma kujitatu. Bwaluma mpaka nufesha bumuchipele akadi kubwa kushikisha nyota ninzale ya bulobebu. Kadi meme ndi jampa jamo yombwa yonso uliwita bujekale no moyo chendelele. Umanyi biebe chiju ukebele Yesu. Bagwa buba yayi kudi Yesu bwalu bakuja bakukuta. Bagwa buba jiba yakudi Yesu bwalu bagondo fibwa. Bagwa buba yakudi Yesu bwalu bajiba gebe mijimu. Bagwa bayayi kudi Yesu bwalu bambaso balela bana. Muntu ni muntu yayi gebe Yesu jini kende kifa chila. Kadi Yesu akadi musu baba mumanye ni yeye uji bije bya moyo wa chendelele. Mbwa yonsu ujuje bije budi ni moyo chendelele mene. Umanye biebe chiju ukebele Yesu. Edi ndidi tujalele katwena bami mushindo kushala mutanchi mule. Yesu akujimanisha ni ndibya ni jampe ja moyo wa chendelele. Yonsu ujije jampe edi kena kabidi wikala ni nzala. Bwalu ba yeye ni kala mugu tematu gonsa moyo wandi. Bwalu ba Kilisto ni kala munda mumuchima wandi. Yegen mwakala kabidi ni nzale ya bulobebu. Yegen kabidi mwakala ni nzale ya nyotanashia chintu kai bwalu ba ujumu kute jampe dilelele jampe ja moyo wa chendelele. Diga bejetu ja Kilisto tumanye bwa chini tujitumukebe. Umanye biebe chiju ukebele Yesu. Babungi bajiba mukebe bwalu bakujiba kukuta. Di yedi kutuji di lolo anu mbo kutukoleshe mbo kutabaje meso amichima yetu mbo akatuji tutele Yesu misangu ya bungu amene bajibambigile mukale nkamboso bajibwele mukale ngabwanzambi bwalu bwa bajibambigile kabene bamanchiji mbambigile menene mukale na di lolo kutuji mbwane tumanye mubulele chiji ukebele Yesu. Hatuji tumukebe tumanye yeye ujijamba ja moyo.
Pate tumuka betumenye moyo wa bulobo bujishime yeye uji kujiyi. Alo kujiyi kena ushala nenzala kabidi chendelele. Bwalu wa biakuji bia buloba bidi bifilanzala kadi biakuji bia moyo wa chendelele. Bidi bitupa moyo wa chendelele. Edi ndiji yetubajitu kujalelo. Diye di tukoleshi di tukwachisho. Mdiye ni jakilisto mkalengu wetu. Amen. Bana banzambi ni tulombe nzambi. Tatu wetu ni nzambi wetu twasikijile bwaluba uji utuishi mubikondo byansu. Twasikijile bwaluba babu itulu alugudi katu ibama nchitu tumukebela. Misami gwabo katu ibama nyemene Yesu mene ngani. Tuni mwakal tumukebebwane twetu tuvete chakuja. Bagwabo bamukebebwane bondo fibwe. Bagwabo bamukebebwane bikale masanka bulobebu mabanji. Bantu ni bantu balwalu kujibe nda bamukeba katika ibama nyemene Yesu ngani. Mbimbe tumenye vatu tumukebe tumumaini yeye ujinga nyibaluba yeye ujumwana wa nzambi mena ujijampe jamoyo. Taski dileta tubaluba ujutunzulile me ibununku. Ni yeye mena wakujubulile kutuji. Wambene me minjijampe jamoyo kan jampe jakan jabankambo benu muchipele. Baluba jampe jakadi jamu biji. Taski dileta tu. Tujitulomboba ni diye di shalamundu mamichimi yetu jukwa sheba kwabo. Tatu wetu tutulambinde katataka mwajitungi jetu. Kati tufungile boku kulomba bwaluba ndululu idiku. Bantu bajiba tulishu mishindu kai bena luku na batu bwelele. Kadi tuetulu alukuji, batangile kuji. Mbwana wewe utusumile. Tutulombele mkalengu wajitungi ni bamunzu mwandi. Ni bonso badi wenza nabu mujumu tatu wetu. Bami nyampala batu tubigile ba ministre mene. Ni basungi jibo batu tubigile ni ba depute, ni ba senater. Tatu wetu ikala nzambi wabu bafamenshi ni lunga nyi. Kati tufungile boku balombele. Tatu wetu tutulombele masala yetu ajikuesete. Na aba bonsu bakuteka bumungwasa bubalombo jiba basala tatu wetu. Tutubalombele bwane. Ubafamichi biyadikima. Mbwa bobo. Bamanyi mokulama jitunga. Nekulama ni bantu ni bintu biya. Taski jile tatu. Tutulombele bambi banzambi. Ubafamenshi ni lunga nyi. Bamono mokuishi bantu bebe. Malu wa mchikondo echi. Bwabaleje bantu munya batetu tukali nibudishika mnimbula babwetu taski jile tatu tulombele bakaje bamulufila ne bana banshi ne bantu banunu kujibunza ambu ambe jijebe bwabobo basankishibu badi batombe make mike mumumpitaji bikali nditeke menija wewe ambe jija bunzambi bwebe bo bondo meso batangle kujibu ubondo petatu taski jile ita bujaku jilombe jetu ne jibene shijetu katata kujie ujuma nyumokunu la mabwanu enu kanu lenduki. Ne ujuma kunu tekumpala kwa butumbi bwandi ndisange dinene kanu ichilema. Kudi nzambi umwefele musungidi wetu. Bwa Yesu Kristo mkalenga wetu kuikala butumbi ne buneme ne buko keshi ne bukole. Kumpala kwa bikondu biyons katataga ne chendelele. Amen. Yepa wetu anulame anusankishe. Yepa wetu anulame anusankish. Yepa wetu Chenane kwa kunyeme na wana kuvija wewe. Yepo wa jubejani. Yepo wa nabuani. Zambi uikule to. Zambi undeke dito. Iwe undame nyuyu. Iwe jani undame nyuyu. Kaneluse. Udile mukusambi ne mukula mimwipe